To'qurovanın aşı. Gava, assalomu alaykum. Marakeniz qutluk bolsun. Alaykum, mına tuğandarga rahmat ушунчалык мына атабыз, апабыз кагаш берип, карындашым Дөөлат угузуп баарына ушундай кылдык. Мына бүгүн элди коноктоп атабыз. Эртең мааракеси болот. Ушу элге рахмат ушунчалык туғандар баары көтөрүп бергендерине рахмат. Эң биринчиден ушу балдарга рахмат. Ата-энени эстеп, ушуларга маараке кылып демалып атат. Угузуп, элди баталар деп демалып атат. Ушуларга ден соолук иштеринде ийгилик болсун, үйлөрүндө тынччылык болсун. Дайыма мындан буяка тойлор болсун, жакшы күндөргө келелик. Ошондой эле ушу эртең чоң маараке болот. Кудай кааласа, машина сайлат, жылкы 200 000 пул сайлат. Ушу маараке болот. Ötkəsin anca-munca alıb çıxacaqlar. Yaşat quşlarga. Aytmasın. Buyaq kim nevresi mi? Ova nevresi. Şermat'ın en çoğun balası olmasın için şu çoğun atağızga, çoğun ezge arnap şurada soğut esinde yemek bulatağız kaşık görüp. Şağalarızga, akalarizga, tanlarızga, elcikga barına Allah razı olsun. Kemçilikler olsa geçirim sırayız. Kelgenlerine razı olsun. Çoğun rahmat. Allah kalanlar olsun. Şunu жақсы ниетте көрдік. Жақсы өтіп Маракен қонағы. Сіз менен сөйлешейлі. Мараке құтты болсын. Дағы бір рет ертеңки жиын туралы айтып өтпейсіз бе? Ертең қайсыл жерге шығады? Жаңа ақтап қалыз. Тұт қатарды. Өшеге шығарамыз. Şu akşam aytan nemeler sorunlar sayılır. Sorunları. İşte torpo, koy. Akçalay Bilem, eğer toplum yaptık, iki iler. Sorunları жақсылады. Uçurdan faydalanıp palvandara qayırılıp çakırıp ötseniz de болады. Ertege gelgile palvandar. Ertege gelip oynap ketkiler. Gelip oynap ketkiler. Taza tınç, şirin çağıp, ak alıp sorunlardı. Жақсы өткөрүп бергиле палвандар. Эртеге чоң маараке, чоң улак Комсомол жергесинде ушул агаларыбыз атасын аш берип, кыргыздын салтын улап айлап турган машинанын өл жеткен мынау. Тойлор, тай, торпок, токулга бар экен. Эгер токум ат жабдыктары. Кыскасы жакшы тартиптүү, жиптей кылбай жакшы чаап ойноп берген сорундарын алып кетиңиздер. Assalamu alaikum dostlar. Mutlu Sport kanalının katılımcıları, jana жалпы эле атыш көздөрү, улак сүйүүчүлөр. Бүгүн Комсомол айылына келдим. Бул жерде ат Токурованын ашын берип атат экен, конок акалар бир туугандары менен. Эртеге чоң улак экен. Ушул мааракени мен сиздерге чагылдырып, тартып жеткизип берейин деп келип калдым. Чакыруулар менен. Бұл аш берүү, аш той чоң мааракелерди улакты өткөрүү, бул кыргыздын кан жанына сиңип кеткен каада салты, үрп адаты дегендей. Улут болсоң салтың менен улутсуң, салтты чансаң анда сен улутту куруттуң дегендей. Кыргыздын салтыны улап, мына ушундай кийинки муунга өткөрүп берүү улана берсин, мына ушундай аш той бергендер көп болсун. Бул кыргыздын кеңпейилдиги, айкөлдүгү, берешендиги деп айтып келебиз. 5000 кой сайылган ат чабыштар өткөн кыргыздын тарыхында. Eldi çakırıp, bata alıp, aldığında soğuk tülüp, atağızın, apağızın, arbağızın, kırmızın. Bunları marake içinde bir ötürüp kulağız, yaksırsın. Marake bütköge çeyeklerini yaksırsın, cemaat olmasın.
Kılgan eksanları, atası ve apası sınıflarsan hayvan olsun. Uyda kalkan baldan kızlar, kırmışlar kızları, gelinleri, uzun ömürlü baklı batırdı bu cüre versin. Allah! Gene, ne cemaatine ne kadar? At bize gel. Şu Attoğrağım, жалпы kız ballarına, biyollarına doğru. Bir dakika. Жалпы savamın devre çevirleri doğalım. Bazı da kınç olursun, şu vakı açıp, şu gözü vatan sular vardı da, kavulgılsın, cennetten yayıvermiş o caksına kaybolup, yürü verirsin, diye solukta olursun baldarı, kızları, kınç olursun, ağa tuğan el yurtmadan amaçlıkta olup, Aytlar gelsin. Şul жерге жалпы да Совет кылып келгендерге. Атоғыртағанын Совет кылып келген уул кыздарына, туғандарына, кудагандаларга бардығына ийгилик, жаманчылык кууп жетпесин, өнүп өссүн. Элибиз тынч болсун, Таш-Талкан оңга толсун. Канча пут кирсен үчө кут кирсин. Элибиз тынч болуп, ар бири биле бактылуулук каалайм мен шуларга. Ошондой эле. Билет эке. Şu Attoğrağımın gözünü bir tuğanlarına, bala çakalarına, neylerine, jandarma gelmişse Sonra bir afet koyun. Attoğrağımın bir tuğanlarına, bunu kızları söylerler. Bismillahirrahmanirrahim. Şu Attoğrağ asa kaldım. Bir tuğanlarına, ağa tuğanlarına, kuda-kudalarına, bardığına işlerinde iyilik olsun, den soluk olsun, çingen soluk olsun, gitmezlerden bezmesin. Şu kalgan, en bugünkü olgan insanların bardığı kavalı olsun. Gelecekleri gen bolu işlerinde iyilik, hiç nerseden kem olmasın. Amin. Türdelege, жалпы şu жерде кызмат кылгандарға, ака-укага, терек-темишка, келиндерге, конок тузуп, жалпы кызмат кылгандарға. Құда şu Allah'tan dilesin. Şu yerde kızmat kılatkanı, şu yaşlarga Құда ömür versin, geleceği keng olsun, tapkanları tatımlı olsun, daim жақшылыққа kızmat kılsın. Allah'tan şu dilerim, Kırgız elinde tırıştık olsun, oşotun arasında şularga da tırıştıkta üy bilen vakit talaydı kalayım. Amin. Ne dilegim olsa şu dilekleri kabul kılın olsun. Allah'a emanet. Hem ошондой эле өздөрү келбей алышкан сапардан жүрүп, ошол жылдан тилеп сүрөп турушат. Ошону өзүнө берип койду. Биякта убакыт аз болду. Ушу сапарда жүргөндөрдүн сапарлары байсалдуу болсун. Ден соолуктары чың болсун. Ушу тапкан ташыгандары жашырган ниет кылган болсун. Өздөрү келбесе дагы эске алып, ошол жерде көптүн катарында мына кошчусун кошуп, беришин берип, ошол жерде тилеп каптап турат. Ошол үчүн ошолордун ишине ийгилик болуп, жанагындай апаттан, кызыктан, соғуш белесинен, күн белесинен, түн белесинен Кудайым сактаган болуп, сак-саламат арада келип кошулган болсун. Ошолда денсаулык чың болуп өмүрүңүз болсун. Амин. Damına, özüm cemaatlarda olmayın. Amin. Cemaatimiz Allah Teala daima altın başlarından aman bolup, onu sürgünden çıkarıp algan. Tügeylerimiz bilen devdeşep den garip, şunday cayılgan tozduğunda çay içi oynap güldürüyorlar. Allah'a nasip etsin. Allah'a emanet. Ötkөн ötkөн eksandарды Allah'tan dergahında kabul kılıp, kimge atagan bolsun başlarına sayaman bolsun. Jegen işitkenderinizin barcana Allah Teala soğuk baylandırıp, barcana uy-buylöğünüzgө tınçsız gamanlık bereket versin. Amin. Sen bir jaktırатын ozan da? Konak.
Piyazı bu koy. Çoğun balına. Canal zancarga. Zancar algan getirmiyor. Ildıydan geleydi. Ben talaydığından çıktım. Anam balam adama verip koyayım diye aldı. Aldı koylar. Biliyor musun? Vallahi. Hayırlı tabi. Hayırlı işin sezonda ver. Nake kelgen qo'shimchalar ekan da men biroz kechikib qoldim bular kelgan kezga. Kelib qoldim. Soat 9da o'qigan ekan qatmasa. 2 to'qlat Taytulaqlardan kelibdi. Şulardı mingizib atқан жерін тартып қойсам жақсы болмағай. Кечигип қалды. Тагы топылыңғылош. Тору сенен бір нәрсе шыққыдай екен. Сені банда ішіне рах болсаң да митән болғыдай екенсің. Anaş geldi Mehmet. Anaş geldi. Anaş değil. Tay geldi tay. Konuklar da sallı. Abba. Hemen kaçtan? Gel Danya. Oh. Oğlum kimden aldın sen? Ya men kettim. Ne oldu? Tolkun geldi sen. Ola men alıp kettim. Xizmat yoqda ekan. Bayağı bir zapaska paket cezalarını yok, konuklarına da... Yetti bu yakta gel. Zapas paket? O, bir de ceza var ya. No, orta tavaktaydı öyle. Ya bu kızı tavuk getiriyorsunuz. Ya alıyorsun, soğutan var. O da 2 saatten beri oturuyor. Bilmem ne onlar gibi. Na orada tavak. Bunu gel. Okey. Bunlar ben kılıç tutan böyle için bilmiyorum. Haydi. Orta tavak. Ona tavak. Gelip kaldırıyoruz Zalatoy. Ya mana. Qarab turib nima oldi? Video chiqadi. Turmaysan. Bundan da olup da. Turayli bak.
Arka, digi. Kamera atışıyorsun orada. Kamera giyin, koş koyasın. Paylaş şöyle. Ne prensipmenen baylayız da prosmenen. Çok güçlü olmasın çok. Arkam var arka. Şak konuşacak. Arka. Jakta kılıçlar. Jakmayla taşıstayla. Al sizge. Aytne gel ne yapayım? Lan böyle bir yere ne? Yer mi? Yok. Men kim kaldı? Men kitap koydum ben. Sukan al koç konağı. Sukan olsa hemen. Ne bekip konarak konağı. Sukan bana verdiğin sen seni bırakırım. İşte ben sukan. Oşadan Allah zenginler experience'im gömbet var. 2 günden bölürüm ben. Ben özüm kınava geldim. Ala geldi buna. Ala geldi. Yok bismillahirrahmanirrahim. Wow. Çok güzel bu da. Joluk olacak bakın katırak baylap koyuyor. Hakkı baylayınca. Baylayın. Acıra iyi oşunday var ile acıge. Dolu aytı bakıl baylar. Kolum nele baylayın da. O iki baylar. Ulan kaçmayın. Başından bayram. Verin mi? Başlarına bayram. Nime da? Kardeşkan kolları var. Baylar. O yaşlarında ıntımak olup birlikte yürüsün. Ten arışsın, ten karışsın. Жақшылық күндерді көріп, бала чақаңардың тойларын, келін бер қыздан қызмат, ұлдан ұрмат көргілі. Арвағыла, қарвағыла, невре көргілі, чевре көргілі. Тойларда ұсындай, жайылған тойларда жүре бергілі. Дос деген бардығынан дос деген шерін болады. Ömür boyu dost болып жүре бергілі. Аялдардағы, аялдарыңарда сілерді жақшы ынтымақта жүргілі. Аял дос қылған аял. Мындай тәйтәпейді қылғанда маял. Аялдар сілері ынтымақ болып, жашнаққа болып, үкаларынды жақшы алып жүргілі. Қарытпай, арытпай. Amin. Aytqanız kelsin. Балдардан бір ömür. Bәрімізде білден бәрейді Майлы. Қана достар, не дейіз? Бұна бүгінгі досташ отқан достуғыңар түйелікті болсын. Түйелікті емес ақыреттік та болсын. Ақыретте соғып бөлішкен бір туған болу еткен, бір ғана дос бөлішеді екен. Şu ақыретте соғып бөлішкен достардан болуы, бірі-біріңді бейіске сүйреген достардан болуы. Достуғыңар дайым түйелікті болу, ынтымақты болып, келечектүү болсын, Şu силердин достугуңарды көрүп, силерден жаштар достошсун, силерден кичинекей жаштар достошсун, ушул достордой болуп дос бололу деп. Эл сыймыктанган достордон болгула. Амин. Акбар. Кана, адыка. Сарпайды неме кылайлы, ма? Бирден эле. Бирөө келе. Общий кылып бөл, бирден болбой кала де. Мына аш эсине Sarpaya kuluk basın. Sarpaya kuluk basın. Abi biz de var. Sarpaya kuluk basın. Sizlerden. Sizler var mı ne yok var? Rahmat. Allah olsun ha. Yıllık dostlardan Allah. Canım. Sizler de karak koştan türeyin. Harma, sen alıp duruyorsun bak. Bak, onu alma. Ben dedem aldırayım. Tutamadan görmek çok azı. Kim ağaçlarda can dursun? Maydı. Değil mi o? Kanalım Allah Taala'nın buyruğu eкен да. Şu hazırkı aytılıp ketken, aytılgan tileklerin bari kabul kılsın. Şu bizde başa aytkanday жақсы dostlardan bolala. Şu işibizde, üy-bülebizde iyilik bolsun. Har daim жақсылыгыбызды, жамандыгыбызды тең бөлүшкөн dostlardan болуп жүрөлү да.
Tamamlar. Geçkenler olsa daha sakın koy. Padişahım türü. Rahmat. Rahmat. Akırettik kosmolla. Ginçe çekemem. Kızım. Ayştamlardan biraz çek. Sevgili konuk, Savur, Rahimma, Munara, sizlerden dostluğunlar tüvelik bolsun ha. Şu bir-birinizi jölep daima şu quchaqtashib yuravergilar. Tüvelik bolsun dostluğunlar ha. Ahiretlik dost bolgula. Şu жақсылықтар бола берсін. Amin. Allah sıylarsın. Allah'ım sizlere uzak ömür versin. Çöntөңүздөргө толу акча берсин. Şu kızlardan, ballardan жақсы күндөрү көргөнү Кудайым силерге насип этсин. Дайыма ынтымакта жүрө берели. Şu Allah sizlerге разы болсун. Allah kabul etsin. Mayla. Şükürler olsun. Ardayım ынтымактуулугубуз үзүлбөсүн. Бири-бирибизди сыйлашып, сырдашып эле жүрө берелик. Şu bizim de kılgan ihsanlarımızda Allah'ım kabul kılsın. Şu kaynata kayınnemin arvakları razı olsun. Değişim versin Allah'ım. Şu barınızlarga rahmat. Razı olsun. Kulluğunuz var. Tınçılık olsun. Yemi muhtaç kılay. Tansa bir çuvala tansa. Bu bunu karınlaştırmayı derulu. Hayır. Aman ne kadar. Arvamızda. Yenikiler patrasıyla geletile dedem demeye koymaya çalışayım. Anırkaca gelsiz de geldim. Beni zor beş kaldım. Saat geç kaldık geçen Oşanda yesinler. Şaşmaya geldik de bir bereket iyi boşasın de. Anı bilgen adam biletken. Oo, şaşmaya geldik. İşte olur, paralı var. Gelip alınlar var, anneyi, bunlara. Sen çok olup.